Mina nguMoses Siziba ngisebenzela uBrian Davis. Ngangena umsebenzi kuDavis nge-2013. Ngaqalisa ukuhlala la uDavis from 2013 kwaze kwafika ilanga lanamuhla. So sithe silokhu sisabhizi silokhu salungiselela ukuthi umntwana womkamlungu wethu ufuna ukuvusa lapha. Sirenovate lapha elodge lapho sefuna ukuvusa futhi ilodge. Sasesibona nje umkharathi lo esingena ngodlakela lapho esesithi yena sebuyile wazohlala lapha entabeni. So kuyindawo yakhe sokukhala isicathulo sakhe. Abelungu bethu basuka basebeshiya bekhila izindlu zabo bathatha impahla zabo bahamba bahlala etown. Bathi bazabe bebuya sibe silokhu sikhangele ukuthi kuyini okwenzakalayo bazathi sebesitshela. Impahla zomlungu zikhitshwe nguyu uFloyd ngeFriday. Ngithe ngibuya mina ngeSaturday ngivela ku-off ngathola omunye wami esithi bro wami mina ndlele ndindile labo security guard lapha abancedisile ukuthi umlungu uthe asikhangele impahla zakhe phandle zikhitshwe ngoFloyd. Lokhu vele kuyasihlukumeza kakhulu ukuthi nxa yathatha impahla zomlungu wethu ezitshiya phandle zitshiswa lilanga zitshaywa ngamazolo.